warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nana 01 YT. Oke, sahabatku semua, pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan komedi SPB ya. Dan sekarang untuk episode sekarang adalah episode 28 guys. Oke, kita gaskan, jangan lama-lama. Oke guys, kita lanjut ke adegan berikutnya. Ada apa itu rame-rame guys? Jadi episode ini ada macan guys ya. Ada macan. Kita halus dulu, coba. Oh nyir. HDG itu beda seniman mah, Jadi hidup oke kan ngebahas ini aya pahit aya amis aya hasil tapi dah benar tahun wal itu tuh akhirnya amulan wal efek puasa efek amulan anjir kenyumput guys. Ayeuna keluar heula ya. Saha urang? Kenyumput dia tadi di pos atau ada di itu tuh ginggiran pos. Ada ginggiran pos. Keluar dirinya kumaha keluar? Keluar dia. Motor. Ayah. Ini rada lelis ini. Kamera rada jauhan gitu. Itu wae kamera tadi. Amin. Korna heula ngulur. Terus power rada jauhan nih itu. Terus sambil ka ieu, ka ujung. Itu kolam. Kamera roll and mulai. Adegan pertama saya sudah selesai di sini guys. Lanjut di situ. Oke, lanjut di situ. Jadi di sini saya teh kanyahoan rek godin guys. Kanyahoan rek godin ke si Paul. Ya, kanyahoan rek nginum aing. Karek arek kieu aing teh tah kanyahoan manten guys. Atau tetulus aing godina gara-gara si Paul aing mending di itu guys hewan ya guys mending di itu guys bawa aku hewan mah bener ini mah kurang mengenakan tidak enak sekarang weh jadi saya teh mau buka puasa guys ya ketahuan sama bos Paul ya goblok dah kalah di ieu pan lah kanyahoan aing jadi nyaan Godin versi nyaan. Aneh. Dibikin sebelum puasa gitu. Siapa? Aduh. Kawan aneh. Godin dibuat sebelum puasa. Ternyata nyaan anjir teh. Piomongan gitu teh guys euy. Nah itu sama Godin emang euy ada impar dosa hari itu mah. Ramadan we unggul bulana guys. Tapi nya kumaha atuh lah nya ai masalah pelebah dinya mah. Gitu
Kita lanjut guys. Nah didinya guys. Berarti di itu lah meureun itu lempang. Lempang lah di itu. Lempang itu ka dieu. Heeh, di dieu ka dieu. Ngaliwat langsung ka dieu. Oh langsung ngelewat. Bisa, bisa. Tah apa? Ningali ka jauhan. Henteu, langsung we ka dieu. Berarti orang ke nukang ka ditu, spaulna leboal urang. Pokoknya apa langsung beunang kaget we gitu teu kudu aya ieu heula ningali heula gitu. Langsung kaget we pokoknya. Siarek naon? Ieu banget. Nah, gitu. Siap. Aya sok ieu lah meureun. Hah? Rek nginumna ieu na. Ya, dialog ke orang. Dieu teh Dialog. ada di dieu teh dieu. Tadi dieu juga dieu. Ayo, langsung kita. Arek dieu sah, datang. Oh, Ayo arek naon gitu kan. si banget namanya hadap ka dia ka kaler. Pas si banget namanya hadap ka kaler. Ngaka tempo. Oh, langsung disebut. Ya gitu. Si mama dijanya Kan buat sebelum puasa. Siap. Gaskan. Nges baku anjing anu latihan paeh ya. Ampun teuing. Aman. Ya. Ya, Arek mah. Datang di situ, guys. Kabar udah. Tadi teh le kanyahoankeun ente liwat hungkul mocon. Heeh, belajeng batur mah harimau urang mah mocon. Dia macan. Mocon. Jadi lain rambut macan teh bari kedung-kedung teh macan. Ente keur ngadang hoy ngaliwat hungkul. Ngaliwat hungkul ku dia mah bari macan. Di dinya tah. Di dinya tah. Kudu lewati ditu. Kan ente di dinya ngadangoh tah. Heeh. Wah, ya kacau ku gitu. Hah? Kemana? Ayo guys, gaskeun. Lah jadi barudak si Mastur. Paul, ieu non ieu teh marole. Tah bawa eta geus jang ieu. Itu di situ tuh. Esar hudang magrib. Keur puasa. Tadi dinya eta turun deh di Puasa mah sih leuleus tong teh. Kampokna kumaha gitu ini saha atuh. Iya, nganyahoankeun si Ole, macan. Ih. Mocon. Si Ole mah keur nangoh kita. Aduh. Harimau. Tah bisa gitu lah. Eta mah harimau ada nu batur mah macan itu. Aduh. Ya, jadi jang pandangan gitu. Oh. Beda, guys. Bedanya. Nyebur hawa. Itu kan anak boleh kan. Heeh. Itu pas pendasi guys, hanap bencau.
Paul, Paul. Aduh, aing kita deteksi ya. Paul. Paul kena. Pas pendasi, guys. Ini menurut tuh kayaknya. Dapat banyak. Eta. Iya. Iya, tak tahu dia teh. Gimana? Harusnya Lah dia tanah dikut. Jauh teuing. Heeh. Jauh teuing. Tadi nanti ada dikut. Benang kan si dia mah. kan Dua apa kan? kayak pandangan matanya. Oh, berarti sakedeun ya. Video pikiran dah. Siap. Kamera roll. Siap ya. Kamera roll. Pecah angap. And action. Jauh weh. Pandanganna tangkal jauh. Maksudnya di ujung kameranya tanggal jauh. Gaskan. Dia namanya beunang trotoar ge ka dieu. Trotoar. Arek gaskeun. Gaskan. Ya hari weh. Ayo maksudnya tuh kamu si Marolet naon? Action. Kamera action. Ayo dulu ke CP. Naon. Mau gua diganti aing jadi bos aja jadi stres kieu. Macan. Harimau. Can. Harimau. Ya nih. Nih tak ada teh. Ayo lewat. Aing mau mah. Macan. Lucu. Ada. Jadi so, itu Bang, kameranya ke urang. Kamera. Pandangan ke urang. Tadi pas ngomong kan. So ke urang. Biasanya bulan puasa. Orang cilak-cilak mah kita. Tadi baik itu. Mana dia yang terhadapnya dia keluar. Harimau betul ya. Harusnya. Harimau. Nah, air itu dalam angin. Itu langsung tahanap. Sok, duluan guys. Masih kan. Hei. Kamera roll and action. Harimau. Batah di celana PT. Macan.
Titir apa? Oke guys. Harimau nyoai terdang angin sekeyo. Jadi ini adegan terakhir ya buat episode 28. Marole jadi macan. Rada deketan pisan enggak? Tadi dia mantep guys. Atau kamera tuna di ditu tuh, na tripod. Tiluan ningali ka dieu, dieuna rada moal di jauh mah. Teklet tadinya. Anger guys. Anger. Anger. Teklet. Coba. Belah dia kamera tuna. Komo.